नै नं फाग्लादिया बान्दो आफाद बिटिआर सरकारखौ बायनाय बान्दोखौ फोसाबना होनो खावलायदों। आबादारिनि जिउ सासे आबादारिया गावनि नखर संसार आरो गथ' गथायनि फरायनाय जिउ खुंनाय राहा गासैबो खरसाखौनो आबाद मावनानै दिहुननांगौ जायो। बान्दो थेनानै आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे ओनसोल जफा दं। बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा सिगां समनिफ्रायनो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय फाग्ला दैमाखौ बान्दो थेनानै आबाद मावनानै सोलिबोगासिनो दं। मख'जाथावदि बे बान्दोखौ सिगां हाजोनि हाग्रा औवा दंफां बायदिजों थेनानै आबाद फोथाराव दै जगायथायनि राहाखौ खालामदोंमोनब्लाबो इयुनाव आसाम सरकारा आबादारिफोरनि मदद जानाय बादि फाक्का बान्दोखौ लुफुंनानै होदोंमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा एखनब्ला दै बानाया बान्दोखौ खहा खालामनायखौ आबादारिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना बान्दोनि खायसे खहा जानायफोरखौ फोसाबना होनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ खावलायखादोंमोन आरो बिथाङाबो आबादारिफोरनो मावनानै होनो खोथा होदोंमोन। नाथाय खोथा होनाय बायदि दिनैसिमबो मावफुंना होयैयाव आबादारिफोरा जिंगा सिदों। आरोबाव फोसाबनायनि सिगांनो गोबांसिनै गाज्रि जालाङोब्ला बे बान्दोनि दैजों आबाद मावनो मोननाय नङा साननानै बिटिआर सरकारखौ नै नं फाग्ला बान्दोनि आबादारिफोरनि खावलायनाय खोथा होनाय बादियै गाज्रि जानाय बान्दोखौ थाबैनो फोसाबना होयो। बान हल 2 नং ग्रुप बान्दं कमिटी आरो जपा दं पागलादिया एटु कमिटी आरो এতিয়া আমাৰ বৰ সমস্যা হৈছে সরকারে বান্ধটো বনাই দিয়া নাই নহয় বনাই দিছি কিন্তু অলপ প্রগ্রেম হৈ আছে কিয় এই সুইচ গেটত তাৰমানে বানপানী হলে বিৰাট ডাঙৰ গছ বাগৰি আহে আৰু গেটত লাগি থাকি পেলাই ওপৰতে পানীটো ভাহি আহি এই সাইডে বহুত তাৰমানে পানীটো তাৰমানে গৰাখহনীয়া কৰি যায়। এই গৰাখহনীয়া হোৱাটো এই বালু শিল গোটাই আমাৰ দঙত পৰে আৰু সেইটো গৰাখহনীয়া যদি হৈ যায় তাৰমানে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ মানে এই বানটোও হয়তো ভাঙি যাব পাৰে আৰু এই ঘৰখনো তাৰমানে লাহে গৰাখহনীয়া হৈ পেলাই যাব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে আমি এইটো ব্যৱস্থা আমি এতিয়া বান্দং কমিটিৰ ল'ব লগা বাধ্য হৈছি। কিন্তু ইতিমধ্যে যোৱা কিমান তাৰিখত আহিছিলে আমাৰ মাননীয় বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো তেখেতে ছাৰে আহিছিল। আহি পেলাই বানটো চাই পেলাই তেখেতে অলপমান সাহায্য কৰিম বুলি কৈছিলে। সাহায্যটো এতিয়ালৈকে হেৰি কৰি দিয়া নাই। এতিয়া আমি তাহাৰলৈকে আমি বাট চাই থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ মানে ৰাতিৰ ভিতৰতে কিমান পানী আহে কিমান বৰষুণ দিয়ে কোনো হেৰি নাই। আমাৰ ইয়াতে ডিউটি দি থাকে এই ডিউটি দি থকাৰ কাৰণটো মানে আমাৰ সমস্যাৰ কাৰণে আমি ডিউটি দি থাকিব লগা হৈছে। নহ'লে ৰাতিৰ ভিতৰতে গৰাখহনীয়া হৈ আমাৰ বানটো চুৰমাৰ হ'ব খোজে। এতিয়া আমি অলপ সহায় হেৰি কৰি আছোঁ। এই হেৰিটো আমাক কি বুলি কয় এই মানে ৱাল এই ছাইড ৱাল তাৰমানে দিব বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁ। তেখেতে 10 লাখ টকা তাৰমানে ছাৰে দিম বুলি কৈছিল এই ছাইড ৱাল দিয়াৰ কাৰণে আৰু কিছুমান এই ভাঙা পোতা মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে। এতিয়ালৈকে কোনো আমি হেৰি পোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণে আমি এতিয়া ৰাইজে কষ্ট কৰিব লগা হৈছে। প্ৰমোদ বড়োতো আমি আহ্বান জনাই আছোঁ আৰু তেখেতেও আমাৰ ছাৰে হেৰি কৰি আছে দিম বুলি কৈ আছে। এতিয়ালৈকে দিয়া নাই ছাৰ। सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर आरो आसामनि बायजो सिक्किम रायजोआवबो दंसै दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे बर'नि मोजां सिखोन साखोन हटेल। साया ब्रह्मनि नाजानाय आरो सामलायनायाव दायो दावबायारिफोरनि थाखाय सिक्किमनि गेंटकआव खुलिदों हटेल साइमन। गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांग्लानि साखाथि फ्लावार श'नि JN र'डआव बर'नि साइमन हटेल दंसै। जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला नैबे हटेल साइमनआव दावबायारिफ्रा हर थानो हागोन।
गासैबो खाबुगोनां साया ब्रह्मनि हटेल साइमनाव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन। लोगोसेनो सोरबाफोर दावबायारिया सिगांग्रो रुमखौ बुकिं खालामनो सानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6296623149 आरो 7011225908 आव थोंजों स्लट लाहरनो हागोन।